Gako Joyce ataramenya yuko yamuretse ari nasenge n'ubu acyatsi ko ari nyine by'uko byanyabyo nena ngipfuza kana muri jeni yibutse Ije tunavuye kwa yanje mwana mwigije umukobwa umugufi yenyanyira mzo kumuntu tayo tudinu kuwe n'ututamenyene nawe arabyumva ukuntu n'intuti yanjye uzoka mpasa n'umuzi ngakatonga ngakutaze ngatenda kamyodifanye anzo biranda bikugire mukajya ko kubera kandi bana nkakamyodifa neza fresh kuje n'imana zikashinye Emily amafaranga yanjye rero ubwo mwari mukora akazi ubwo nibwo mukurikira ndashaka abandi bari ubucana kukwemerera ugushobora guma ndagusabye mama nyumva no kwimana Frank na kintu ufise usiguri sinumva impamvu kiriho urikora uraho ahantu wagumyeyo ne mama je ko mvuga munyotisha cyane no mama urashaka kino ariko n'ikindi kibazo nimba ufise ikibazo Frank no mama nwereke sivyo nimba ufise basi nko nyumviriza Frank no navuze no Joyce oui nawe kumbona wicenga utuje none bite mba niturije Joyce nawe none Joyce niwe bimeze gute kumbona ino misi mbona utananganiza ngo nuko ndumukozi bana zonanganiriza abana nanje ndumuntu mba ndi busy uri busy reka kuzana ibyo hari wanyu muri Canada mbuze n'inkuru ibyo kujya byo ngaho iwacu ni byiza yo harakumva ati nakunda hekenya wewe ibyo hari Canada byibagirwe bana kandi Joyce urabona nka cyagiye wanyemera kuzana ry'umuceri umusige nkori baba wewe ubwo renda guterego azirikora kumva ko ngaho iwacu mu Burundi karageshe pe wewe komeze uje do urabona ndagutere je nkunda kujya akajanje ntumbona ndakomera urabona ujya mu gando y'ubwatsi ndawikora nkumva yuko nawamuzanye nitama yego uramenyura maze kunyitaho kwenda gutera inkuru sibyo jewe ubwo binatewe kuva mvuka kwanza sibyo mbuzotewe muri bwore ryari kwameze n'ubwana uri kuragwa kwijambo mwakajya mugana ntumara akajana roshanda kumanyura ugira kabiri na we nane nagirangeshe mabwonge Papa Joe amakuru y'imizi kuri sawa gusa nawe uraheba oya bari mu kazi jambo ry'Imana bari byo gutwaye cyane kubera byamuhemu yera ubu mwiki gihe kinyo cyane ubona ko telefone kwe niki rega ngo ukurwa bishe sotinga uri kujarukana kandi bimenye waratimbye bwamaze gutimba muri wewe tumusubire mu tubunja oya urabona gafise santimetero zingahe wewe nukuvuga kubera oya ndazi ntumfata nawe wenda kumanyurira mwakanye wewe tubanze tugere Bose yo ana ko mugambo warumwe kabizo bwana nabona baze aje njya kuryama gasanga nakose we no turazifise barakonje ya bose ubwo india atangwe bona nangure ponti hari reka tufumite mu ngahuru no nagana kuvuga ne uzongurira ifanta oya we nipo kanzogo hana shaka cyangwa mvi ngiye kwahira nza n'imiyembe ni uramaze kujya umuyembe ngaho iwacu yoho warahombye we bantu jakajande Joyce reka nzanya tungana mu kimwe ngwe nkuzane imyisi wahava amenya shakara nzoza numwe base kubera wa kabiri nzoba ndiko ndabunya nanjye nakare nyene barusanze ruhaje umva ndashushe kuraga ko ndi kabisa gani akode hari mbara amavuta ya Yesu sigaye sane abari muri Kristo Yesu arubanza rubatsinda kandi babigerizwe ingarwe ari umuntu da Yesu nawe nagize urungu nanuravye urantera inkuru Yesu we umbiriza nenda gutera inkuru ntajya gukubesha sibyo basi ubujya kuniganwa ijambo bujya n'amakosa sibyo jewe urabona waraje ngaha mbona ndatangiye mumfashe neza akazi ndakora neza yewe ndanagutuma uransabira ngeze ku kazi ku mushahara sibyo ndetse ndanakubwiye wongeze nirasho nze ndirira siko bimeze none nabonye ntawundi
ngiye kubana nawe akanyitaho sivyo ibana ahubwo jenda nakubwiza ukuri n'umutima wanjye atu nawe utwara gusa nyene ntuhava nkura mwamenyo ahubwo ndagusetse oya muga n'umuntu muga unsekeye ideni cyangwa amahera amaji none wowe nagusabye we gusa niwakorera inoti nyinshi zitora umugore muga nawe oya bibi urate ko nanjye bene utubuja nigize kurota mvise umugore afise bene utu yego nukuri ntacyo uzomubona atari jyewe mugabo aha nta na kimwe camwe Joyce ntabwo nozongeza hariya bazi muri Canada nirebe zindi ariko muri Canada hava y'abakobwa mama nuko none mujye uturayi mujinyi agato ejo bundi rero wa mukobwa wawe ngo namurabutswe nawe muri Canada yaje ameze neza gitangaza ako namubonye ntugira ngo ni nkuru ako kimwe gusa umuntu amureze aramwinjiza cyane mu gakiza uzi yuko namubonye agifise ya mico y'iwacu shamva naraje nyine kiriya gihe ibintu nabonye ntabwo byari bisanzwe ni ukuvuga ko Joyce ataramenya yuko uriya mureze ari inasenge n'ubu aracyazi ko ari we nyina we nyine by'ukuri bya nyabyo nanagifuza ko nabimenye n'uyu munsi ntarakabimenye erega hari amasezerano dufitaniye namubariye nti ntuze fe namenyekanye bihere muri jewe no muri we uziganire y'umwana neza usoma no kugenda ari kumureba nyine ni igihe kinini tumaze turi inshuti bisanzwe reka twaratemberanye ku mazi basi ibihe byabaye byiza nyine aho iriya agisiyo yaciyemo abiyera yarampamagaye igize ngo nange mpamagara Frank ahubwo Frank yantanze kuhagera mbere yuko aba ari igihe mbanza kuhagera ubwira dushaka ko dukundana basi birofisha ne kuva kera wari ariko rero uzoribike neza kuko byomukomeretsa cyane bya mwana kandi ubona ubu ameze neza ariko ariga neza byomukomeretsa ariko nabivuze gusa ndaruhutse ku mutima hari harusha ciyukira none umuro wagabanutse reka ubyunyu nanjye ndishimye yaba imana yo duhezagiye tukazibera abantu nyine bikundanira mu buzima busanzwe nyine tukazibanira tukabyara ahungu n'akobwa nshaka ko duhera ku igihe njye nzibanza abana twapfundikiye hamwe tugirikamwo n'uriya mushiki wawe muri Canada namubariye yuko nzoramuhemba kubera umwana wanje mbere yarafashwe neza Simeruko mbaza ndakurangiye. Shaso nubwo ni nk'Imana ibikoze. Kuko n'abantu ugiye kubona hamenyere cyane barakora gushakanya ndebe muri wewe cyangwa gati wo nka kubona unye nyine uhandangire neza ko reganya ngo mazi n'abantu ntabwo ndamenyereye. Uramanukira hano gato wowe n'hepfo uhabona. Ni inzonye n'urengana. Nta numa y'ipangu iriho. Sinaravye kwanda hazi sinavyitaye. Ni kurupangu kwa kangahe? Urupangu kwa kabiri. Urugiro atukura. Okay, sara koze. Frank yariwe makuru y'imisi. Cyane ko imisi ni meza nyine turekuke igihugu tu. Hano nanzi gutaha. Ntabwo nari mpazi nyine akabiya no nyine yahanyoboye. Kuko urabona umunsi muduhamagara mwagize ikibazo na ko nace mbona umumotari turafasha njya kwa muganga
nashaka nyine ngo mbese bimeze gute nyuma yo kuva kwa muganga mwarakize cyangwa mwarorohewe saba menye ko byifashe. Tumeze neza twarorohewe. Ndishimye kasabirema Hangana nakwicishije amagambo mwakirize iki? nta kibazo Hari amata n'amazi. Bamuha agafanta. no Barakubujije se kabuga. yaguze ko nyine mbare yoshaka na Twarakonjesheje nyine. Karibu. Nari mukumbuye. Shaka kuva nazi utaraza kundeba kweli. Makuru yawe. Neza kweli ndashimye. Bakarahe none ko nari mukumbuye. Je nari maze iminsi ndi kw'ishuri nyine byarashitse ndaze ari mw'ijoro. Mama arambwira yuko warwaye nakuze ko uyu munsi naza kukuraba. Byose mbe wari kumwe n'undi muntu. Gusa sinamumenye. ni sasa Meze neza. ndameze neza. Nyine yari yaje kundeba kubera nyine nawe mu banga waje arimo. Byiza kweli. Usoma n'imiterere numva hari sawa. Nari ngukumbuye ubagura avereka niwe urabona naciye nigira muri Canada nyine telefone biragorana. Byarashitse nyine shawe byarashitse kweli maze kugera ku ishuri byaragoranye kumbwira navyo naza ndakurondera. Nuko nyine bisaba yuko tuburana. Nyine mama wawe yakoze no kukubwira nze kundeba kweli nari ngukumbuye nari ko ndategura ukuntu nzoza aho kureba. Ageze hano harancanga ukuntu kirima yahiragoye aragwara. Sorry Joyce songa tambara boy abintu ngiyemo sinzi ko nasezera nkagenda. Wese ugenda kakara. Ayano niko nyine bari ngombwa naho niba ko nshaka tuganira natari muto bitewe nuko sinarishimye kugana namwe ariko gusa bibaye ngombwa kutokunda mu kazi ariko zakora. kuko cyambere icyo nashaka ko kumenya ko nshaka ko umerewe so gutyo akwa waduska tenesava so netuvura ntari ni cyangwa tuzone tubonane ya sawa Masineza. Nuko namenye wahe. Nyine n'uwangaha nyene naje ndahamusanga n'umugenzi nyene bisanzwe n'umugenzi twahuriye mu muhanda bari kumwe nyene na wa mugenzi wanje nabubwiye muhamagaye ngaze kuntabara. Bambwiye ko ari waje kwanza kuko je nk'ibyabaye ntavyo narinzi. Nyine yari yaje kundeba bisanzwe. Joyce na wa mugenzi wawe basigaye bari mu rukundo utoraba ngo aha nabishaka ndabivuge gute. Hari ikintu je nibutse igihe tunavuye kwa yanje mbona muherekeje umukobwa aho mugufi y'inyenyera mizo kuntu dutaye tubinu ukuntu n'udutama nyene nawe uravyumva nta kuntu nk'inshuti yanjye wozokampasa n'umuzi numwe ngagatonga ngakubitaze ngati ndakamyodifa nyene Shanzo biranda bikugire mukajya ko kubera kandi bana nkakamyodifa neza fresh kubuje n'imana nzikasinye werindira gusa nzobikugira mu wenda uzi ko dufanana wenda beze yawe Ndio turashima Imana. Ku rusengero gute? Ashi ku rusengero nyene ni sawa. Cyane ukuri ndabishimiye vraiment ko umunsi mwaje kunda. Ate turavyishimiye ko twiyumviriye ukadutuma tukaza kukuramutsa. Wasanze nande ko na Joyce twamo turaganira nyine bya hato na hato muri no minsi basi na rukuntu basi dusabanye mo nyine
aho tuje mburakuze ndabizi umucuti wawe se ko nabumenye nini inshuti ni yacu abangambikaciye nyene yitwa guteze twatifa Lativite meze neza ndakubona vraiment shiri banarubaza ndabazi n'inshuti zanjye bose kutari baramumbariye yari kwishuri nene ariko kukubwira umuntu agahanga nawe warapipe kabira sawa warabimenye ukuntu byagiye arabimbwiye gusa ntiyabimbwiye neza sinzi nk'ako binyibwira n'umugenzi wacu akabimenya sasa fresh meze neza makosa ni sawa man utindiye none bro kweli musaza ubundi director wanjye n'uyu mwana na misi uri murakora man bizi mani kada baga tuwe akibitisi ni fresh mani misi myinshi nagaze sha sana kasa kumisi nyinshi nawe akabi bro shana kubona kabisa Frankie uitwa Joyce sanzwe muri musaza muziranye ya Joyce vipi none bisa kasa vile matrishi nigura namwe uyu munsi uyu nawe ni Agiera nawe ni musaza muziranye Prosper sinzi ko abo usanzwe bazi ana mikatiye man hari umuntu rusa ntabwo ni mushasha uyu yitwa Joyce ni umukunzi wanjye turakundana yes nibyo mukuru mufite ikintu agenda ababwira ahanini kwari ukubashimira ko mwaje ariko reka sindabicisha amajambo azajya abazanira akantu k'ubwenge tubanze twishimiye kuba wadutumiye mu kantu kawe tutagiye kure ndibaza mbese ibindi bikurikirane cyangwa turebe ko inshuti zakorana bati umuryango dufashanye ibizogende neza kurushaho. Yes Frank sha thanks kabisa cyambere mbaje kwashimira Agiera akaba yazanye n'umucuti we Latifani yamutubwiye Prosper asanzwe ari yange kuntu bimeze rero nini nyine kwa nko kumurika base nk'undi umuntu amurika album y'indirimbo ziwe nariko ndamurika nyine umushere wanje nyine kugira ngo n'igihe cyose uzonamubona muzovuga ati ujya ni wa mushere w'inshuti yanjye ngira murabizi Prosper nawe hanini ubisi muzumva n'abantu prestation man abisi muzumva nabwiye ati ate ifite nkubwiza ukuri n'undi munsi nizongeye kuba kugira nka burya bro cyambere abizi ko uramukobwa namukunda bro namvuga nyine n'ikintu kwa no kuja kure kumureba kumva ko navuga none akatumvura ngo dutaje ubu dutashe ugiye kwikimuru ese mavuga ntemera kwa mugutwara ahubwo umbwira neza wibambwiye umukobwa natamujanye man haje twa president sawa n'ishimisi warampetse ugiye kumushaka nza kukureba bagiye kutitaranga bagomba kuvumira ngo kumbwira ikibazo simba nzi kuhara Jason ndabigwa ni nese giye ko kuma muhira kubitara ndi ntembere abo bajani je ndikira ntabwo ikirano nje kureba ubakira urindira shagi wasanga usigaranye imisi mike ugende rero cyane ko arangaje abakode nashaka kugendayo ndabe ko ico bomarira abana musigama amashure akaguma yicaye muhira n'amahera byaba baratasanga bigoye cyanje nkabyiza urose akazi kuko uzirangurana kandi sinzi ko bizotinda bigakunda burya ibintu by'igengo nabenga biragoye ente kuba gatike ndabe ko noronka cyane kunda kubwira kuronka akazi muri iki gihe biragoye sindabizi kubera kuko ubu kugira ukaronka uba waciye kure saa igihe ukaronka reka tuzosenya imana rero ntihari irahari ariko imana mufashe uwifashije niko nta mpanuka bayivuga udafise n'umuntu basi hariyo imbere akuvugira imbere usanga bigoye nta muntu apfa kuronka akazi ubu
gusa nawe ntuce uguma wica intege kuko wewe warize kwera irya shure ni ryiza ryo usanga dosiye yawe bayiravye bakayishima bazirose akazi no kwishima kwera ariko nibikucama nzoca ndagutelefona ndakubwira ukuntu ibintu bimeze shatse turantelefona kwera yashimwe mba nyene ubone muzica bibakuza turavugana ku telefone byo gusura tukabivamo Derek umuhembe antumire mu mukirori ngo ubone Derek ntakwishira tumenya ko ndi imbwa nkawe asuzuguye ariko naje nkuze ko nta mwana unyara ku kabari. alo umva none ndi mu rugo gira vuba duhure none arashaka ko tukarangiza mission nabo ko icyapa ari 24 nyaruka none kumanda wa kanga wa gatatu nyaruka unyene oya we n'iki kibazo amafaranga ndayishyura itike nta n'iki kibazo moto ndayishyura we itike moto nyaruka vavu sawa. Alo? Okay, samba wagize ntari we riba aho nga na kibazo we. Oyinja kuko pamo nta kibazo. Injia ntare biwe winjia shike mu pamo ntare. Muzana mushye none. We nyaruka nta kibazo. Okay. Sasa niyo twavugana. Uri serious urumva kazi uri gukora neza. Ja kazi cyane ndakazi. Abushikira kuma misoro gusa hasanzwe bijyanye n'ikore. Jewe ukira kuma kazi gusa hama gakinye igikorwa amakaje gikorera. Misoro ngiye kugware nta yindi. Sibyo kiza twayivuganya gatonya. Okay. Hano ari ifoto ngiye kukwereka. Kubyuma neza. Ana uyu musore sizi ko umuzi akondakeye ko mba isabe abavuye ku buzima uyu nyene fata ngaho tukaza kubyitaho uyu munsi nyene ndakwishura ngahe ndaza gutwara nka Emily gusa Emily ubisoje meme ibishoje meme je katura bazi nkatura kuko nanje abo dukorana barandungira nkaza tukavugana ibiciye hama nkagena nanye nkabaha kandi ntibakorera ubusa Emily cyane gushimira amafaranga yanjye rero ubwo mwari mukora akazi ubwo nibwo mukurikira ndashaka abandi bari buce nawe uzana ndi bigano byinshi tubiganira ushaka wogenda sawa rero wewe sawa nari Hello mama. Oui. Biteka mwana. Isa. Iko kwe mwana byukuri. Ibyo nakubwiye ntukurabitahura. None mama rega ari ibintu mama naraheze. Hatunye cyo gukora. Oya kamene. Naguhaye iminsi 3 none ugira marindi isomene yose. Rega mama iminsi 3 wampaye. Mike reka nkweke basivyo. Nyine nyumva nyine musobanurire. Mwana nyumva nanje ntahure hari impamvu nako ndashaka kugumaho hani. Ndabyumva nyine ndabyumva nyine ko wenda biko. Aho hantu ndafise amateka menshi kandi sinkeneye ko hari ikintu cyo gushikira kiri kikakubabaza mu mutima. Ayo mateka na yahe? Oya.
oya kamere nyine ayo mateka nyine umubwira ni ayahe amajye ko ndabona ari heza nta kibazo ari sinzi nk'aho hantu veyo fumumbwire akazi kambanye kenshi muri kampani akazi ni kenshi fumumbwire ndungike imodoka bazi ufise ikihe kibazo ko ariko utari kurava mu basi de nkwega sivyo jepe ndabyemera ko nshaka kuza kugufasha nyine tu ndabyemera kandi urazi ko ndabikunda kandi sibazi ko igihe cyose ndagufasha sivyo basi nihangane basi iminsi 3 yonyine sishaka kuguma ngaho yaba akazi wasigiye muri kampani byose bikora ibyo ku mutwe wanje wakoze ariko baradi we ntagariti nabuze kuko nubwo wigura uvuga ngo ugiye ikoza imodoka ya kampani byihorere je gusa we n'iminsi 3 ndabanje sishaka kuguma ngaho ndagusabye mama nyumva no kukwimana yaba akazi wasigiye muri kampani cyo kukwemerera ubu ushobora kuguma ndagusabye mama nyumva no kukwimana Frank na kimwe ufise usigurira sinumva impamvu kiriho uraho hantu wagumyeyo ne mama je ko mvuga munyotisha cyane no mama urashaka kino ariko n'icyo kubaza we ego ndabyumva nimba ufise ikibazo Frank banye nkubwiye sibyo basi impabasi nk'icyumwe kimwe cyonyine basi nyumviriza nyine umva nyine nkubwiye nyese nkamusobanurire neza sishobora kukwemerera ubu ushobora kuguma aho hantu reka nkusobanurire nyine Frank na kimwe ufise usigurira sinumva impamvu kiriho uraho hantu wagumyeyo nimba ufise ikibazo Frank no nkwereke sibyo nimba ufise basi nyumviriza Frank no navuze no